Исламская республика Афганистан является одним из государств современного мира с тяжелой военно-политической ситуацией и сложной оперативной обстановкой. Страна расположена в юго-западной части Центральной Азии. На западе граничит с Ираном, на севере с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, на крайнем северо-востоке с Китаем и Индией, на востоке и юге с Пакистаном. Население более 30 миллионов человек. Основные жители – пуштуны, таджики, узбеки, хазарийцы, аймаки, туркмены, белуджи. За рубежом проживает около 4 миллионов афганцев. Афганистан административно-территориально делится на 5 зон – центральная, восточная, южная, юго-западная и северная, и 34 провинции валаят. Столица – Кабул. Подавляющая часть населения исповедует ислам суннитского толка. 40 лет страна находится в состоянии войны. Афганистан продолжает оставаться ареной геополитического противостояния глобальных и региональных акторов. Переплетение внутренних и внешних факторов создало и подпитывает экосистему терроризма и экстремизма, которая наносит стране и ее народу непоправимый ущерб. Несмотря на предпринимаемые правительством и иностранными государствами меры по стабилизации обстановки, боевики различных террористических организаций активно ведут свою деструктивную деятельность, в их числе и запрещенный в Казахстане Даиш. Почти ежедневно в стране, в том числе в столице, совершаются теракты и нападения, в результате которых гибнет большое количество мирных жителей, военных и иностранных граждан. Неоднократно осуществлялись похищения иностранцев, нападения на посольства и иностранные организации. В этих сложнейших условиях несут боевую службу военнослужащие пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Афганистанда азаматтық соғыс жүріп жатыр. Азаматтық соғыста террористердің басқа да бір криминалдың тараптары болуы мүмкін. Сол үшін осы ішкі жалпы осы біздің елшіліктер, біздің офицерлер, біздің қызметкерлер болуы тиіс. Соны осы біздің шекарашы офицерлер жүргізіп жатыр. Физическая защита загранучреждений Казахстана является одной из значимых сфер внешнеполитической деятельности государства на международной арене. На основании постановления правительства Республики Казахстан военнослужащие пограничной службы с 2015 года осуществляется выполнение задачи по защите посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан, город Кабул. Очередной состав военнослужащих вернулся на родину. Представители посольства высоко оценивают деятельность офицеров-пограничников. Служба по охране внешних рубежей продолжается. Біздің елшілікте 2015 жылдан бері физикалық басқа қорғау мәселелерін шекарашы қызметінің офицерлері қорғап жатыр. Осы жағынан 5-ші состав келіп жатыр, қызметін көрсетіп жатыр. Үкіметке осы шешім қабылдаған және де ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығына, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара басшылығының өз атынан, біздің дипломаттар атынан, сыртқы істер министрінің атынан өзінің алғысын білдіргім келеді. Бұлар енді өз борыштарын адал Афганистан мемлекетінің аман-есен орындап, осы Қазақстанға тапсырған өздерінің жауапкершіліктерін аман-есен абыроймен орындап келді. Соған міне қуаныштымыз бүгін келгеніне. Енді айтарым ары қарай енді сол офицерлік құқтарын ары қарай осылай мүлдетпей орындай берсін. Келгендеріне енді өте қуаныштымыз. Енді аман-есен келіп міне бүгін қуанышымызда шек жоқ. Бір жыл бойы енді алаңдап ата-ана болғаннан кейін алаңдадық. Ол жақтағы енді жағдайды бәріміз білесіздер. Сондықтан енді бір жыл бойы көп алаңмен күткен қуанышымыз бүгін ақталды. Өздері аман-есен келіп, соған қуанышты болып жатырмыз.